Ассалому алейкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе сити. Хоб дӯстон, хонаи навбатӣ мо дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рудакӣ, роҳатӣ, деҳаи Мӯикаш, пеши масҷиди ҷумъахонӣ дар ҳамин ҷо қарор дорад дӯстон. 6.5 сотиқ замин, 3 дар хона, яктак пол подвал дора, якташ кухня, якташ подвал дӯстон. 7 метри калон аст подвалшон. Оз як хонаро нишон медиҳем, ба навор мегирем, нархи навора гап мезанем дӯстон. Хоб, ин тараф хона аст дӯстон, ҳавли кушод, ҳавли ҳуй аст. Аз ҳамин дарахте ки мебинем дӯстон, инамихе забор мешава ростакӣ то охирша мерава. 6.5 сотиқ ҳисоб кардаган, ҳаминҷа мақсад мефурӯшанд ҳамин тарафша. Овошон дӯстон качалкай, овошон пастяне ҳаст. Чӣ бугум, свет доранд. Ки меган светошон ҳаст. Неки овошон качалкан дӯстон. Хоби пара дар ҷои оғил сохтагиай. Ина то пеши нам дарахте ки мебинед, ҳамун дарахта ростакӣ маҳкам меша дӯстон. Раҳи дарвозаш ҳамин тақати роҳ мешава. Дарвозаша ҳамҷо мекунам. Оз як дарвоза дора ҳамин хона. Мақсад вақте ки хонара кадоме ки мехарам, баъд аделна дарвозаш мекунам. Ина инҷа боғи ҳамин хона аст дӯстон. Ҷои агаротш бигем. Оз якум медурем ба даруни хона, баъд подвалша нишон медиҳем, пишти хона ҳама тарафро нишон медиҳем. Ҷои ҳоҷатхона якчанд чиз дора. хоб, бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим, медурем ба даруни хона. 6.5 сотиқ ҳавлӣ гуфтем, 3 дар хона, як холи калон дорад дӯстон. Чӯбӣ кардагиайна хеле болоша. Дарорам чӯбӣ. Детризаи чӯбӣ, рӯпарои ҳавлӣ. Чӯбӣ тоза аст. Холе ки мебинед дӯстон, 6.5 ба 3.5 ҳама хоно ранги ами 6.5 ба 3.5 пол ламинат нест аст, пол обичный пол таи подвал дӯстон. 6.5 ба 3.5 ҳамаи хоно холам ҳамчунин ҳамин размер. Хоб, ин якум хонаш сафед кардагиет, ҳамон болошон ҳамашон ҳамин хел аст. Ишон 6.5 ба 3.5. Хоб, дуюмги хона. Лаккадаги сирхай краскаш кардаги. Деволора паҳмиша бинед дӯстон. Паҳми деволо ганда паҳми калони хушро аст. Кирпичи лои қатия дӯстон. Ина семги хонаш. хоб, то охирча тамошо кунед видеоро бародаро. Нарх навора гап мезанем. Номерои телефони соҳиби хонаро мемонем. Занг мезанед, маълумот пурара бо соҳиби хона метиҳад. Хоб, инҷа 3 дар хона гуфтем, холи калон. Акнун дӯстон мерем ба бари хона бигем. Аз тарафи дасти рост мон, аз тарафи дасти чап мон ҷои овул чӣ буд? Не, аз тарафи дасти рост мон бо яхе площадкаи калон аст. Ҷои душевой пока временка кардагиан, ремонтш ҳам қосбет кардагиан дӯстон. Турборо ҳамаша буровардагиан,
об спокойно мера, канализация надора, обуш тарафои ҳами деҳа мақсад хеле латок ҷубор кардаган, обуш ба он мерава. اینجا حجتخانه که چوبی کردگن چون بلوک شکاتور نداره. اینجا در بیچه هست داری همسویا مقصد دیگه میتونین دوستان محکم کنین یک چند همون درخت ها. این خونه که دیده سیم برادرو ای وحدت دوشنبه مبین وحدت دوشنبه ده ای پوست بروتر مبین وحدت دوشنبه دست 1 کیلومتر راه سینی همین طرفی همین بالا میبروی از طرف دست چپمون اگر از طرف رای دوشنبه اومده سیم دوستان از طرف دست چپمون 1 کیلومتر راه میشه با همین خونه. خب باز میدونیم подвал نشون میدیم. подвал دو تا подвал دورا گفتیم. кухняш ина одамое ки мепурсанд кухняш намҷа кардагиан дӯстон намҷа пака времен кардагиан ки кухня ҳамиҷа мешава 7 ба чанд аст димги подвалшам дарша ҳамиҷа мешава дарша накардагиан ки триза метавонем нишон дим ҳамчунин торик аст аммо мебинем дӯстон ина акушкаш подвали калон полни цемент хати бетон. خب یک بار دیگه تکرار میکنیم که خانه قرار داره در شهر دوشنبه و حساب میشه نوحه رودکی راحتی دهه مویکج پیش مسجد نماز جمعه خانه دوستان 1 کیلومتر گفتیم که از وحدت دوشنبه 1 کیلومتر تا راه درون همین خانه 6.5 ساعتی دوستان 3 در خانه یک تا کухня подвал да бо барангиш подвал 7 метр 2 та подвал дора ятш кухня دوستان 6.5 ساعتی گفتیم که айми айан амиҷа забор мисоли на хонаи ҳамсоя бигем инами ростаки қати намхе забор маҳкам меша раҳш он тараф دوستان обуш качалка свет ҳаст нархи хона دوستان $50,000 амрикоӣ муомила дора خرید و فروش با اسعار ملی با راه مانده می شود دوستان با کورسی ملی. خب نمره تلفن برای تماس پلوس 7996 380 37 38 ایمو واتساپ همین نمره رو زنگ میزنید دوستان همه چی داره. کدام یک چیزی نفهمید دوستان در نمره همین صاحب خانه زنگ میزنیم معلومات پورا را میتیا ما برای реклама کمک میرسونیم دوستان فقط در نمره بلاگی ادمین زنگ میزنین کمک میرسونیم برای реклама. خب رنگ هر وقت ابونه شوین در کانال لایک کامنتاریا رحمتی کلام.